kurikirana amakuru mu Kinyarwanda kuri radiyo Urumuri. Amakuru ava impande enye z'isi yose, amakuru acukumbuye, amakuru yuzuye ubusesenguzi, nta handi wayasanga uretse kuri radiyo Urumuri. Twongeye kubasuhuza mwese abaduteze amatwi, turabashimira ko mukomeje gukurikira radiyo Urumuri muri benshi muri gahunda z'ibiganiro binyuranye. Ikaze no muri aya makuru yo kuri uyu wa gatanu tariki 2 Ukwakira umwaka wa 2020. Amakuru yibanda ku Rwanda. Ntabwo rero byakomeza bityo. Ibi bintu ni metode z'abateroriste. Ni regime ikomeje kuba soutenue par les Nations Unies et par les États tant d'Europe que d'Amérique. Faustin Twagiramungu, perezida wa RDI Rwanda Nziza, akaba n'umuvugizi w'impuzamashyaka MRCD ubumwe, mu kiganiro n'abanyamakuru aho yarayasobanuye ko ifatwa rya Paul Rusesabagina ari ishimutwa gereranya n'igikorwa cy'iterabwoba. Uyu munsi urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ubujurire ku ifungwa ry'agateganyo perezida wa PDR Humure Paul Rusesabagina arimo muri iki gihe. Ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bwarebwe izije umunsi wo kwibohoza, cyakora hari abanyarwanda basanga uko kwibohoza kutaragezweho. Kwibohoje turabazi, abibohoje ni bari bafite ibintu, bafite ubutegetsi, bafite amafaranga, bafite byose, abo bari bohoje koko. Ntabwo bagezweho kuko igihe twazaga twaje turwanya igitugu, kuko nanone twimitse umuntu we noneho wica kuruta nibyo twari dusanzwe. Uwa mbere mwumvise ni Justin Bahunga, ni perezida wa FD Inkingi. Uwa kabiri ni Noble Marara, yahoze ari mu basirikare ba FPR Inkotanyi, yari mu barindaga perezida Paul Kagame. Turaza kubumva birambuye bombi. Mu gihe cy'amezi 3 mu ruhando rwa politiki y'u Rwanda havutse andi mashyaka abiri: Urunana Nyarwanda ruharanira impinduka ARC, n'Urugaga Nyarwanda Nzahura Gihugu Inkundura RRMPM. Turabaza impande zombi niba ubwinshi bw'amashyaka ari ugutatanya imbaraga cyangwa niba ari ikimenyetso cy'ubushake n'ubushobozi ndetse n'intara ishimishije muri politike. Amahanga n'imiryango mpuzamahanga bikomeje kuvuga ko mapping report ikwiye kuvanwa mu kabati New York mu biro bya Loni, maze inzirakarengane zishwe muri Kongo zigahabwa ubutabera. Cyakora abategetsi b'u Rwanda bo muri iki gihe bo barayamaganira kure. Iyo myifatire hari abayibona nko kwikeka amababa. Turaza kumva icyo Major Theogene Rutayomba bivugaho. Hano mu Bufaransa hamaze gutangazwa ku mugaragaro ishyirahamwe Jambo France rigamije iki? Iya mbere twumva ikomeye ni ukugwanya igitugu cya FPR. Mwumvise ni Providence Mukamana, ni perezida waryo, aranatubwira niba hari aho rihuriye na Jambo ASBR yo mu Bubiligi ndetse n'umwihariko waryo. Mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasigaye ukwezi kumwe hakamenyekana uzaba yatsinze amatora, perezida Donald Trump wakunze kwiyerekana nk'uwakenetse COVID-19 amaze gutangaza ko we n'umugore we bayanduye, ariko ko akomeza imirimo ye nubwo gahunda ya za mitingi bayihagaze. Kuri mikro ndi Jean Claude Murindahabi, hano pari muri studio ya 4 ya Radio Urumuri, naho Celestin Sebahire ni wateguye gahunda z'ibiganiro by'uyu munsi, akaba ari nawe dukesha kumvikana neza kwa radio. Uri muri studio ya 2 ya Radio mu Bubiligi. Turagushimiye Celestin kuri ubwo bwitange dukurikijeho amakuru ku buryo burambuye. Mwese abaduteze amatwi, twongeye kubaha ikaze muri aya makuru. Ejo hari tariki ya 2 Ukwakira kuva mu mwaka wa 1990 ubwo FPR Inkotanyi yateraga u Rwanda ivuye Uganda. Imyaka ishize ari 30. Intambara y'imyaka 4 yahitanye abantu benshi, kugeza ubu umubare ntuzwi. FPR yaje gutsinda iyi ntambara mu 1994. Ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bwaraye bwizihije umunsi bw'isi wo kwibohoza. Cyakora hari abanyarwanda basanga uko kwibohoza kutaragezweho. Mu bo twabajije harimo Justin Bahunga, ni perezida wa FDI Inkingi, twavuganye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ibyo koko uwo munsi barawuzihiza wo kwibohora, ariko bibohoje turabazi, abibohoje ni bari bafite ibintu, bafite ubutegetsi, bafite amafaranga,
bafite byose abo baribohoje koko, ariko abandi nyine bari bapfiriye mu bukene, mu rugomo, mu iterabwoba, abo kandi nibo benshi. Abibohoje nibo babijyamo, aho byarantangaye kandi ngiye bari uko perezida wenda yabimenye ko ari uko wari bibohoje gusa ubanze atarahari. Nkatekereza wenda ko ashobora gutangira kubona ko ibyo kubohora atari byo, ahubwo ko baboshye u Rwanda, ko nawe nishobora ko muteye isoni kugira ngo yongere kuba hari muri ibyo birori. Ariko uzi ko iyo tariki ibyavuyemo kugeza ubu ngubu nuko mu karere kose ubu ngubu habanze gupfa miliyoni zirenze 6, zirenze abantu bapfuye benshi kuva intambara ya kabiri y'isi iba. Aho rero abanyarwanda ahubwo no kugira ngo tubakomeze bihangane, ariko kandi tubabwire yuko ko bagomba kurwanya abo bantu baje kubaboha, ahubwo bagomba kwibohora. Nujabyo cyangwa tubafashe, nta kwishima rero, kandi koko biranagaragara. Umunyarwanda wabaza wo mu Rwanda yakubwira abantu bafungirwa ubusa, abantu bamburwa utwabo. Wabonye n'ejo bundi bari aho bita ngo ni Manyahe, bavuze bati twebwe muzaze mutwicira ahangaha, bishakira no bamwe bavuga ko bagiye kwishyiraho n'amasanduku yo kuzahambwamo. Ni ikintu kitigeze kibaho. Ushimire cyane Justin Bahunga, uri perezida w'ishyaka FDI inkingi twaganira kuri mu gihugu cy'Ubwongereza. Urakoze cyane. Mu bahoze ari abasirikare ba FPR Inkotanyi twavuganye na Noble Marara, yahoze ari mu basirikare barindaga Perezida Paul Kagame, twavuganye ari mu rugendo. Mwihanganire ko ijwi ritari rimeze neza kuko yari mu nzira. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri jyewe, ni umunsi nibukiraho byinshi, ni umunsi nibukaho benshi bagaragaye muri iriya ntambara ndetse tutakifite. Bamwe bayivuyeho, abandi bapfuye nyuma yayo, abandi barafunze, abandi barangara. Ibyo ngibyo byose nibaza ko ari ibintu bitandukanye. Kuba mu Rwanda hariho ubuyobozi bubi bushobora kuba bubangamiye abanyarwanda benshi, baba abahoze i Rwanda cyangwa se n'abagiye nyuma, cyangwa se bukabangamira n'abahoze muri iyo ntambara, ntabwo bikuraho amateka abanyarwanda bafite, bazi yuko uyu munsi ari umunsi inkotanyi zatangiye intambara kubera ibibazo byari biri mu gihugu icyo gihe. So ni umunsi kuri jyewe nk'umuntu wahoze ari umusirikare, wibuka mu buryo bw'intambara no kwibuka bagenzi banjye baguye muri iyo ntambara, cyangwa se n'abakoze akazi ko kubohoza cyangwa abanyarwanda bari bafite ibibazo, cyangwa se tunawibukiraho no gufasha abanyarwanda bari basanzwe batuye mu gihugu barenganye kubera intambara yari icyo gihe. Amateka y'abanyarwanda ni maremare, ntabwo atangirira ku itariki ya 1 Ukwakira, ariko kuri iyo tariki nabwo tuhibukira byinshi nk'abanyarwanda, ari ibibi gusa n'ibyiza byabayeho. Noble Marara, niba nkumvise neza ni itariki abantu bashobora kwibukiraho biriya bikorwa abantu barimo mu buryo bunyuranye, harimo nyine no gutangiza ruriya rugamba, hari hagamijwe kwibohoza. None kuri wowe iyo witegereje kwibohoza kwagezweho? Ntabwo kwagezweho kuko igihe twaje turwanya igitugu, niko byitwaga icyo gihe, bagitaga igitugu, twagitaga Kinani yari perezida wari uriho icyo gihe, niko bamwitaga. Ariko ubu ngubu noneho dufite nanone ikindi Kinani gishobora no kuba ari Kinani kuruta n'ikinani twarwanije. So amateka yatumye dutera arahari, ndetse n'impamvu zatumye dutera zirahari, ndetse icyo nakwemeza ni uko imigambi yacu ntabwo yagezweho, niba ari byo mwebwe mwita kwibohoza, kuko nanone twimitse umuntu we noneho wica kuruta
n'ibyo twari dusanzwe tuzi. Noble Marara, wakoze cyane, ibihe byiza twaganiraga uri mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanze guha agaciro ubujurire bwa Paul Rusesabagina wari wasabye ifungurwa ry'agateganyo no gukurikiranwa ari hanze. Rwemeje rero ko akomeza gufungwa by'agateganyo. Hagati aho abantu banyuranye bakomeje kuvuga kuretse no kuba yarafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ko bikubitiraho no kuba atari kuburanira mu mwuka mwiza ndetse akaba atunganiwe nk'uko bikwiye kuko mu bari bateganyijwe kumwunganira bimwe uburenganzira bwo kumuburanira mu Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Faustin Twagiramungu, perezida wa RDI Rwanda Rwiza akaba n'umuvugizi w'impuzamashyaka MRCD Ubumwe, yarayasobanuye ko ifatwa rya Paul Rusesabagina ari ishimutwa afata nk'igikorwa cy'iterabwoba. Bariya barindwi b'abavoka ni barindwi cyangwa batandatu hamwe n'umunyarwanda ni barindwi. Ntabwo leta yabemiye, kuba itarabemiye kandi ari n'umusitwaye w'umubirigi ntabwo byumvikana. Ibyo byose twebwe ntabwo dushobora kukubwira ngo twakora ibi, ariko hariho icyo kintu bita communauté internationale umuntu atamenya icyo ari cyo. Noneho hariho n'igihugu cy'ababirigi kivuga ko cyamuhaye ubwenegihugu. Njyewe ndabona harimo negligence, nta communiqué twari twabona uretse ikomunike yakozwe n'abantu 27 bo muri Union Européenne harimo n'ababirigi. Abo ngabo nibo twashimira kandi namwe muzabashimire kuba barabigize mbere, ariko abadepite 27 ku badepite b'Iburaya ngira ngo bageze kuri 500 nawe urabyumva. Ikindi ngo kuba yarizanye ibyo ni bongeza bavuga ngo ni out of question, ni whole question en fait. Urumva ni whole question parce que yizanye wese wakwizana hanyuma ukajya mu ndege privé upfutse amaso ujya kubona ukuntu uri Kigali nakwizana kurimo. Ibintu nibyo abantu b'amabandi bakora, ibisambo bashaka gukoresha abantu. Ntabwo ngiye bikorwa na za guverinoma kuko nta programme yari afite ku Kigali. Nta muntu wigize mu mutwe avuga ngo notre camarade aragiye azajya Kigali avuge ko yigeze ko umuntu wa FRN hanyuma usumva bishoboka. Ntabwo bishoboka. Ibintu nuko byamagana. Fata uyu musore Sankara uburyo bamufashemo urabyibuka uko bamufashe bagambanye n'abakomorien ndetse hari abo muri Marigache sinzi n'orabyiye. Mais souvenez-vous d'un fait, Kagame yagiye munsi mukuru wa independence w'abamarigache ajyanayo n'uwahoze ari gihanganye cyane ugiye irindi singibuka. Urumva Olivier yicaranye n'umuministre de la défense wo muri Comore yarabyanditse kuri ko kwandika arabizi, arandika cyane vuba na bwangu ngo nishimiye kuba nicaranye n'umuntu watwoherereje notre colis qui est arrivé à bon port. Ijana kuvuga nde? No kuvuga Sankara. Amafaranga batanze ntituyazi kuko biriya bintu c'est gratuit. Ni ibintu by'ububanditisme mu gihugu cyangwa se sur le continent bikorwa n'umuntu umwe, abantu bareba bakicecekera kuko we regime twari dufite yo ngira ngo ntabwo yigeze bikoresha wenda cyangwa se n'amafaranga yari ifite yiza kubigira wenda yari kuzana Kagame natwe tukamucira urubanza cyangwa abandi bashobora gutanga bakabaha abo mu Bugande bakabahambira bakabazana mpiri tukanazwe tukabacira urubanza. Ibyo ntibyabaye buri ro barabikoresha babonye ari nka ni jeu. Mushayidi bamufatiye ku muhanda Bujumbura bamuzana mu mifuka nuko bajugunya Kigali. Ntabwo rero byakomeza bityo. Ibi bintu ni méthode z'abateroriste, nibi regime ikomeje kuba soutenue par les Nations Unies et par les États tant d'Europe que d'Amérique. Ntabwo ibintu ari byo, ntabwo byashoboka rero ku bintu birerekanye n'ibyo gushyiraho ingabo. Ntabwo najya kuvugira amagambo menshi hano. FRN bene byo nyine barabisubiranye, ntabwo ngiye kuvuga ibi byabo, ntabwo nshinzwe iby'abasirikare. Faustin Twagiramungu wahoze ari minisitiri w'intebe ubu ni perezida wa RDI Rwanda Rwiza ni n'umuvugizi w'impuzamashyaka
MRCD ubumwe. Tukiri ku bijyanye n'iki kiganiro MRCD ubumwe yagiranye n'abanyamakuru, hanavugiwemo akarengane bivuga ko gakabije gakorerwa abanyarwanda muri ibi bihe. Hanasobanuye ko iyi mpuzamashyaka MRCD ubumwe iri no mu batabariza abarengana. Byasobanuwe na François Mutuyemungu ahagarariye RRM. Gitera no kwibaza, ukibaza aho inzego ziri, ukibaza aho perezida ari, ukibaza aho abadepite bari, ukibaza aho abasenateri bari. Ni ukugusenyerwa kw'abaturage ba Kangondo ya mbere n'iya kabiri, ariho bita muri Barnyahe, mu gihe covid yari ibandanyije irimo icura inkumbi ku isi yose, bafunze ibintu byose. Leta ya Kigali byo twabonye abaturage basenyerwa hariya bita muri Barnyahe, Nyarutarama, Kangondo ya mbere n'iya kabiri, bajugunywa hanze ntaho berekezwa. Ikintu rero kibaje mwiriya Kangondo ya mbere n'iya kabiri nuko amakuru tugumya kubona nuko ari ikibazo kigaruka kikaza no ku muryango wa perezida wa Repubulika, aho akoresha uriya wiyita umuterankunga ariko w'umushumba bita Denis Karera. Abazi Denis Karera nkeka ko ari muri umuna cyangwa mukuru wa uriya Businge ushinzwe Minisiteri y'Ubutabera. Akaba ari we ngo wiyita umuterankunga, ariko tukaba tubizi ko mu by'ukuri Denis Karera ari umushumba wa Kagame. Bikaba ari ibintu bibabaje cyane kubona umuryango wa perezida ari we usenyera rubanda, bakabata ku gasi. Mwarabibonye ko abantu basigaye bashaka no kujya gusubira mu matongo kubera ko n'amafaranga ari babemereye yo kubakodesheza ko ari nko kugira ngo babone uko babikiza, babone uko basenya. Urabona ko rero nk'uko perezida nyine Kagame yavuze ngo kuba barasenyera abantu mu Kangondo ya mbere n'iya kabiri ngo babasenyera gusa ngo nta n'icyo bakoze, ngo ahandi ho bazana katapira ngo katripurari ngo bakaterurana n'abantu barimo bakajya kujugunya mu gishanga. Bikwereka ko kumwe bajya bavuga ngo umwera uvuye ibukuru bucya basesekaye hose. Ibi tubona mu Rwanda by'akarenganyo n'iki byo gusenyera abantu, gutwara ibya rubanda. Mwaribonye mu myaka yashize aho bicaga Rwigara muri 2015, ariko mu by'ukuri bototera imitungo yiwe. Twarabibonye batwara uruganda rwiwe, bafunga umuryango, bagira gute. Kariya ni akarengane karengeje urugero. Ukabona ko mu by'ukuri abaturage ibyo bibaza bati abayobozi bari hehe, abasenateri ntabo, abo bantu bo muri mu badepite ntabo tubona, kandi no mu by'ukuri ntabwo bigeze babaho, kuko bariya ni abadepite b'umuntu, ni abasenateri b'umuntu, ni abasirikare b'umuntu. Ariko rero nimba umuryango wa perezida wa Repubulika ari we ufata iya mbere kujya gusenyera abantu ba Kangondo, kuko abantu bose barabizi yuko umugore wa perezida wa Repubulika ari burimo gushaka gukora extension ya Green Hills, bakanyurira muri ya muntu bita Denis Karera. Ikibazo cya Kangondo ya mbere n'iya kabiri ni ikibazo kigomba gufatirwaho urugero ko karengane kaba muri kiriya gihugu cy'u Rwanda, kubera yuko gifitwemo akaboko n'umuryango w'umuyobozi mukuru w'igihugu. Bakaba bitwaza uriya Denis Karera, bari tukitekereza nk'aho yagombaga kuba ari we ngo wigize umushoramari, aragenda ababarira ngo miliyari 15. Tekereza umuguzi ni nawe ugena agaciro. Noneho n'izo miliyari 15 ntazo batanze. Ukibaza ise ko leta y'u Rwanda mu kwa karindwi yabonye miliyari 650 z'amanyarwanda, kuki batishyure abaturage ba Kangondo miliyari 15 zonyine? Ahako ntitwajya kure. Amafaranga Kagame yafashe imyaka ingahe ishize, miliyari 50 akajyana muri Arsenal, cyangwa 50 yafashe akajyana muri Paris Saint-Germain, cyangwa ziriya 60 yajyanye muri cya kigenda gishubi cyahombye. Ayo ni amafaranga yose mubona ko bagenda bajugunya, ariko batitaye ku baturage. Nyibuke ko ubu ngubu bafite gahunda yo kongera ngo miliyari 105 muri ziriya ndege za Rwanda Air, ariko mu by'ukuri abaturage ba Kangondo ya mbere bakeneye miliyari 15 zonyine kugira ngo bishyurwa imitungo yabo leta ya Kagame yashenye. Kandi mu by'ukuri ikibaje muri byo byose nuko hari ibimenyetso bigaragaza ko bari abaturage bagiye kwimurwa muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri, bitwaje umushoramari Denis Karera, mu by'ukuri ari umushumba
w'umuryango w'umukuru w'igihugu. François Mutuyemungu ni umwe mu bayobozi ba RRM. Uwashaka ikiganiro kirambuye MRCD ubumwe yagiranye n'abanyamakuru yakibona cyose uko cyakabaye kuri YouTube ya Radio Urumuri. Amahanga n'imiryango mpuzamahanga bikomeje kuvuga ko mapping report ikwiye kuvanwa mu kabati niyoruke mu biro bya Loni maze inzirakarengane zishwe muri Kongo zigahabwa ubutabera. Mu bakomeje gusaba ko hajyaho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kuri Kongo harimo Dr Denis Mukwege ukomoka muri iki gihugu, ndetse muri iki gihe inteko ishinga amategeko y'ibihugu by'Uburayi irasaba ibihugu byose bigize akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi gufata icyo cyemezo. Hagati aho abategetsi b'u Rwanda barayamaganira kure. Nahamagaye Ministre Johnson Businge cyakora ntiyabasha kwitaba. Nagira ngo mubaze igituma ino raporo bayamaganira kure. Kuba ubutegetsi bwa FPR bwamaganira raporo bivuze iki? Iyo myifatire hari abayibona nko kwikeka amababa. Major Theogene Rutayomba yahoze mu ngabo za FPR, twavuganye ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibaza yuko impamvu iriya leta yamagana ibintu bya mapping report simbona impamvu ikwiye ko yamagana, kuko yakagombye kuba gweneshyigikiye kugira ngo hagaragare uruhare rw'umuntu uwo ari we wese yaba yaragize uruhare mu mpfu z'abantu harimo n'abanyarwanda, kuko leta y'u Rwanda ni leta y'abanyarwanda bose, ntabwo ari leta y'igice kimwe cy'abanyarwanda, ari umunyarwanda uba hanze ari n'uba mu gihugu bose leta y'u Rwanda ibibareba. Yagombye kuba ikiriya raporo. Niba hari n'abantu bo muri leta cyangwa se banayihozemo baba baragize uruhare mu mpfu z'abantu, niba hari n'abantu bari muri leta y'u Rwanda cyangwa bayihozemo baba baragize uruhare mu mpfu z'abo bantu bakabihanirwa, kuko guhanwa justice ni ingirakamaro ku muntu uwo ari wese uri kuri iyi si. Ntabwo rero numva impamvu n'uyu munsi bayirwanya, ariko rero bigiye kubitekereza no kubisesengura babona neza yuko impamvu bayirwanya no kubabona neza ko yabagiraho ingaruka. No, impamvu ngiye mbitekereza ni impamvu nabo ubwabo bayirwanya ko bazi ko nta cyo bayifiteho ibibazo. Buri muntu wese niko yakwibaza, ntabwo ngiye mbibashinja nta nubwo mbibemeza, ariko buri muntu wese niko yakwibaza kubera iki bayamagana. Iyo bayamagana nuko bikeka amababa. Yari Major Theogene Rutayomba yahoze mu ngabo za FPR Inkotanyi, twavuganye ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni Radio Urumuri, radio y'inama mpuzabikorwa ya Societe Civile Nyarwanda, yumvikana direct buri munsi kuva saa 10 z'nimugoroba kugeza saa 4 z'ijoro. Andi masaha yose ikomeza kubagezaho ibiganiro bategurira mbere. Iyo munyuze ku rubuga rwa internet muyumvira kuri @ccrm.info/website akarongo gatambitse radio.com cyangwa @radio-line.co akarongo kaberamye écouter akarongo gatambitse CCCR-info. Mushobora kuyumvira kandi ku rubuga rwayo rwa YouTube cyangwa Facebook. Mu gihe cy'amezi 3 mu ruhando rwa politiki y'u Rwanda hamaze kuvuka andi mashyaka abiri. Hari urunana nyarwanda ruharanira impinduka ARC, turumva umwe mu bayobozi akaba n'umuvugizi w'uru runana ni Ashiri Kamana. Hari kandi n'urugaga nyarwanda nzahura gihugu inkundura RRMPM. Tugiye kumva Jean Paul Ntagara, umwe mu bahagarariye uru rugaga. Turababaza bombi niba ubwinshi bw'amashyaka hari ugutatanya imbaraga cyangwa niba ari n'ikimenyetso cy'ubushake, ubushobozi n'intera ishimishije muri politiki. Duhere kuri Ashiri Kamana, umuvugizi w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka ARC. Ku bwanjye cyangwa se no turebeye no mu ijisho ry'urunana nyarwanda, abantu bafite uburenganzira bwo kubona ibintu uko babyifuza, bafite uburenganzira bwo kunyura mu nzira babona ibanogeye yo kugira ngo bakemure ibibazo babona abanyarwanda bafite. Ibibazo rero abanyarwanda bafite nibyo bimwe navuze nkisuhuza abagenzi bacu no kutwumva. Amashyaka menshi akaba ajyaho kubera ko abantu babona ko bigomba gukemurwa mu nzira zitandukanye, ariko ibyo byose bikanatizwa umurindi
n'akarengane k'ibihekane. Ni ukuvuga ngo hari akarengane kari complex, gafite complexité nini cyane ku buryo buri muntu wese yararenganye, buri muntu wese afite ukuntu yarenganye, yewe ujya no muri opposition rimwe na rimwe ukarengana. Muri ndahabi ahantu muba mu mahanga politiki ikorwa mu buryo bwa ideology, uburyo bw'ingengabitekerezo. Umuntu akaba avuga ati ngewe ndi umuntu w'umusocialiste, ubwo indangagaciro zazo ni izi ngizi. Undi akavuga ati ndi umuntu w'umuriberale, ubwo bivuze ibi ngibi. Ndi umuntu de gauche cyangwa de droite, mumbabara amagambo y'ikinyarwanda yabyo ntago ndayamenya neza, ariko abantu usanga bagendera ku ngengabitekerezo kandi igena uburyo bazitwara cyangwa n'ibyo bazamarira abaturage. Mu Rwanda rero n'ahandi henshi muri Afrika ntago turagira wenda aho hantu. Abantu turakora politika benshi mu buryo bwo kuvuga duti hari ibibazo twahuye nabyo, hari akarengane twahuye nako turakarwanya uko ngo, kandi ugasanga akarengane ntago abantu bose bakabayemo kimwe. Ibyo ni muri rusange, ariko no mu ijisho ry'urunana twumva ko abantu bashobora kutaba mu muryango umwe, muri movement imwe, ariko bakagira na partenariat. Ntabwo kugira ngo abantu bakemura ibibazo bizasaba ko abantu bose bibumbura mu kintu kimwe. Ari ibyo ngibyo twese twajya muri iriya FPR iyoboye n'amashyaka yose ya opposition ari mu Rwanda, usibye ayo banze kwandika. Mu rugaga nyarwanda nzahura gihugu inkundura, Jean Paul Ntagara, umwe mu bayobozi, wabibona gute? Abantu baterwa impungenge n'amashyaka menshi, navuga ko arimo kuvuka, navuga ko ari abantu ubundi bagakwiye kuba ari abantu bari ku butegetsi mu Rwanda, kuko nibo batewe impungenge n'icyugazi cyo kubona abantu barimo kugerageza kwishyira hamwe. Ngewe ahubwo ku rundi ruhande nababazwa cyangwa haterwa ubwoba nuko nta mashyaka arimo kuvuka, naho kuba abantu barimo kugerageza kwiyorganiza, kwishyira hamwe kugira ngo amashyaka bakorere mu mashyaka ni byiza. Wenda iyi ni intambwe ya mbere yuko abantu bashobora gukorera mu matsinda atandukanye, hanyuma hakazaza intambwe ya kabiri yo gukorera hamwe, abahuje intego bagakorera hamwe kugira ngo babashe gusunika buriya butegetsi. Ninsunikira Canada, undi agasunikira i Burayi, undi agasunikira muri Afurika, bizagera aho bitanga umusaruro. Numva rero tutari dukwiriye guterwa impungenge n'amashyaka menshi cyangwa se za muvoma nyinshi zirimo kuvuka, kuko nundi musanzu uba wiyongera. Umubyeyi urimo kubyara, urimo kubona abana mu muryango we mu gihe afite ibibatunga, numva bitakabaye bimutera impungenge. Rero turahari, hanyuma n'abandi bazaza tuzabakira, ahubwo igikuru ni ukuvuga ngo ese ibyo twiyemeje, ibyo turimo gusezeranya abanyarwanda turimo turabikora. Numva ari icyo abantu bakwiriye gucunga no kureba, bakavuga bati ibyo mwiyemeje ni mubishyire mu bikorwa. Bibaye byinshi rero numva byaba ari umusaruro ku banyarwanda no ku gihugu cyacu. Ikiganiro kirambuye twagiranye na Jean Paul Ntagara ndetse n'icyo twagiranye na Ashiri Kamana turabibagezaho muri iyi minsi. Bombi turabashimiye. Hano mu Bufaransa hamaze gutangazwa ku mugaragaro ishyirahamwe Jambo France rigamije iki? Turabibwirwa na Providence Mukamana, ni perezida waryo. Twanamubajije niba hari aho rihuriye na Jambo ASBL yo mu Bubiligi ndetse n'umwihariko wa Jambo France. Impamvu ni nyinshi kandi byafata imyaka zirenze 26 kugira ngo umuntu zose azivuge, ariko iya mbere twumva ikomeye ni ukugwanya igitugu cya FPR. Muri kugwanya igitugu cya FPR ni benshi mu Faransa babikora kandi batangiye kera mbere yacu. Ari mu ma parti politique, hari mu gushira hamwe, ni benshi babikora, ariko aho twumva Jambo ikenewe ni ku muntu wavutse wakuriye mu Rwanda n'umuntu wakuriye mu mahanga, ntabwo wumva u Rwanda kimwe. Aho ngaho niho ishira hamwe imeze na Jambo France ikenewe cyane, kugira ngo dushobore kusuzanya n'abandi batangiye gukora ku kazi kera mbere yacu. Ikindi kintu kitukomeyeho ni uburenganzira bw'umuntu. Turumva rukenewe mu Rwanda, muri Congo, muri Uganda, muri Tanzania n'u Burundi. Rukenewe mu bihugu byose uri hafi y'u Rwanda kugira ngo ruzabeho rukanaguma mu Rwanda kurenza imyaka n'imyaka. Jambo France ntago ari ishami ya Jambo ASBL, irigenga.
ariko hari byinshi tuhuyeho na jambo ASBL. Icyambere ni ukuntu igitekerezo cyo gukora jambo France cyavutse. Umuntu wa jambo ASBL wabaga mu Faransa yatumiye abantu bo muri jambo ASBL, anatumira n'abanyarwanda azi baba mu Faransa kugira ngo bahure. Muri iyo nama niho igitekerezo cyo gukora ishirahamwe ikoreshwa amategeko y'Ufaransa yavutse kugira ngo izashobore gufasha abanyarwanda mu buzima bwabo bafite mu Faransa. Ibindi jambo ASBL na jambo France bahurije ni muri filozofiya y'ubuntu, ni mu kumva ko ubu hajya kuntu bivuga mu Kinyarwanda uburenganzira rukenewe ahantu hose mu Rwanda, rukenewe mu ijambo, rukenewe mu maturo, rukeneye mu kazi, rukeneye mu buzima bwa buri munsi. Aho ngaho niho jambo France na jambo ASBL bahuriye, bigatuma tufite izina rimwe kubera ko uburenganzira bw'ijambo burakomeye cyane. Mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasigaye ukwezi kumwe gusa hakamenyekana uzaba yatsinze amatora, Perezida Donald Trump usanzwe ayobora iki gihugu wakunze kwiyerekana nk'uwakenetse COVID-19, nyamara imaze guhitana abarenga 200,000 mu gihugu ayoboye, ubu amaze gutangaza ko we n'umugore we bayanduye, ariko aravuga ko akomeza imirimo ye nubwo gahunda za mitingi zibaye zihagaze. Uwo bari guhatanira intebe yo muri Maison Blanche, Joe Biden, yamwifurije kurwara ubukira ari nabiwe. Abanyamerika baribaza ingaruka zakurikiraho mu gihe uwo mutegetsi wabo yakomerezwa. Cyakora si we mutegetsi ukomeye ku isi uyanduye. Ingero zindi zirahari, hari nka Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson ndetse n'igikomangoma Charles muri icyo gihugu bacyanduye ariko bagakira, ndetse hari n'igikomangoma Albert wa Monaco nawe wigeze kwandura COVID-19 nyuma arakira. Nkuko nabibabwiraga rero, na Trump ngo ntameze nabi, akomeje akazi ke. Ni kuri iyo nkuru yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dusorejeho amakuru uyu munsi. Mwakoze abayakurikiye kuri mikro, ndi Jean Claude Murindahabi hano i Paris muri studio ya 4 ya Radio Urumuri, naho uwateguye ibiganiro by'uyu munsi agakurikiranira hafi gahunda zose n'ikoranabuhanga ni Celestin Sebahire muri studio ya 2 ya Radio Urumuri mu Bubiligi. Turagushimiye Celestin mu gusohoza neza iyo mirimo yose. Mwese abaduteza amatwi, inshuti bakunzi ba Radio Urumuri, mwese weekend nziza.